Right. Episode 3 Private Bodyguard nije kucyamo. Je wumva nitwa Yamani nitwa Biza User Biza. Agace ka gatatu gatangire. Private Bodyguard Kirimbuzi Nation. Okay, hatagira ucikwa. Ariko mbere yuko dutangira Deni, banze bagwa amafaranga kwishyira nsigaye mbona ushaka kwigira nka Jedebade ya nshuti yawe. Tubeshaka kurekura umuntu ngagenda atakwishyuye. Wazayaguhejo ubwo satagarutse. Banze bakwishyire. Tazaba nka Jedebade. Kaira nshuti yawe mbona ni gushuka. Deni, nje mbona ushaka kwigira nka Jedebade. Kandi birambabaza. Baje babanza bakwishyura imbere yuko dutangira filime je ba wakobotse ba wavunitse guta umuntu ari filime nziza nk'ingi yatakwishyuye. Agace ka gatatu. Okay. Kaba kanyuma Private Bodyguard High School itangire. Okay. Right. Okay. Right. Agace ka gatatu Private Bodyguard mwe mwishyura gake ubundi nze nkwereke ukuntu tugira wumva ibyo bita gutangira dutangirana. Nukuvuga ngo 2026 n'umwaka ibintu birimo biragenda bivugururwa gake. Bona ibintu byiza bisa neza nkuko bisanzwe, ariko nanone tugenda tugira wumva noneho filime zisuka nk'ubuki. Okay. Okay. Noneho ndabona mbonye sinyari turutse kwa boss Deni. Reka turebe filime. Reka turebe agace gakurikiraho. Ya okay. Nishimiye kubana namwe mbahaye ikaze. Reka dukomeza agace ka gatatu. Ni rumah. Byose nibyo twabonye. Close the curtain. Beneran umukobwa yageze ibwami, ariko nanone nubwo yageze ibwami hari abatamukunze batamwishimiye, ntago bamushaka. Ni hano twagarukiye muzimiriza amatara, bari hanze bari kumuseka. Suara apaan tuh? Iryo jwi ni iry'iki? Bumvise ijwi barakanda biranga. Kalian ngapain depan kamar? Murakora iki imbere y'icyumba cya Ferry? Ni Jordan. Kok mendadak mati lampu ya? Feli, Ko iki umuriro mbona wavuyeho? tadi sih kita denger dia teriak. Tumwumvise asakuza. Barabeshya ngo bumvise Ferry asakuza. Ubwo yashyiramo 4-1-2-0-3. Bageze hano Ferry yahwereye. Ferry ari hasi. Wah, Ferry pingsan dia. yapfuye. Ajya agira ikibazo ku buryo iyo ari ahantu hari umwijima agira ubwoba. Bwa bwoba bushobora kumuganisha kuguhwera. Tayari Ferry yahwereye. Fel bangun. Ujya ureba ibintu mukinisha ngo byo kunyuzura abagenzi banyu. Enggak kita. Urakora ibiki? Bukan ini. Gimana? Helga ceceka. Punya mata aku bisa lihat kali. Gutekereza ko ntareba. Ibibazo biravutse Ferry arahwereye. Iya, sekringnya boleh dicek. Miss Rati, Turun deh. murebe fuse rwose. Thank you. Barebe kuri fuse cyangwa se circuit breaker. Apa ini? Aracecetse cyane Ferry. Fel. Ferry. Fel, ayo bangun. Kalau dia nggak Ferry kanguka. gimana dong?
nadakanguka biragenda bite? Aduh. Urebe Ferry yahwereye, basubijeho urumuri, umukobwa arakanguka afite ubwoba. Tangiye no kujya wifatishwa kuri blo. Bano ntago bamukunda, ntibanamushaka mu nzu. Atangiye no kwifatishwa kuri blo. Afite ubwoba, atinya umwijima. Sekarang. Ferry amatara yasubiyeho. Rebe ababikoza arababona, arabizi ko byanga byakunda bano babifitemo uruhari. Tahu nggak? Muri abagome. Guys, minta maaf dong. Musaba imbabazi. Udah keterlaluan tau nggak? Bera ko mwarengereye. Saba imbabazi mwarengereye. Nah itu doang. Byo gusa se? Apa sih? Mobil gelap segala. Bukan urusan Musu ufite ubwoba, utinya umwijima, ntago bibareba. lo minta maaf. Jewe icyo nasabye nuko munsaba imbabazi. Byo kuba ntinya umwijima ntago bibareba. Yari umuntu ufite uburwayi bwo gutinya umwijima, akaba atashobora kuba ari ahantu hari umwijima. Rebe. Okay. Sawa. Sorry. Babarire. Urebe imbabazi zitavuye ku mutima. Gue juga. Nanjye ubwo ngo asabye imbabazi. Gue juga. Nanjye ubwo ngo bamusabye imbabazi bacaho ni batatu. Ferry atinya umwijima. Ba Ferry, Udah gak apa-apa kan? umeze neza? Ndati cyane meze neza. Iya, Jordan. Jordan ndagushimira. Aja. Jya unyita Joe. Uyu musore yatangiye kukubwira ngo ntukanyite Jordan, jya unyita Joe. Abagira ngo akubwire ngo ujye umwisanzuraho. Sandrine na Michelle yagarutse nka Ferry. Noneho yakubwira ngo ujye umwisanzuraho, biba bivuze ko nyine jya umwisanzuraho nawe azakwisanzureho. Ibyo bintu byo kwisanzura ku basore mubyirinde. Mubwira utuntu twose, nambaye ikanzu isa gutya, nisukishije, mama wanjye yambwiye. Ibyo bintu mubyirinde, utazisanzura ku musore nawe akakwisanzuraho. Nige mbagira inama kuko ndi umuntu mukuru, imyaka 43 ndabyiruye, mfite abana bakuru. Utuntu bigira mba ntubona, mbabona amasaha ya saa moya saa mbiri bari ku matelefoni. Ngasanga bashiririje bangaburiye ibintu byashiririye, ndababara. Nkavuga ni nyine ubwo nta kundi. Abanje ndababwira bakanyumvira, ibyo mbabwiye barabiretse, babivuyeho, bisubiyeho. Amazina yanjye nitwa Yamani, turacyareba The Private Bodyguard. Iri kiri Mbuzi Nation. Aka ni agace ka gatatu. Is different. Seperti biasa. Uyu yaje kwandika nk'uko bisanzwe. Untungnya Abandi basore bose bateye umujinya bari aho ngaho. Ariko kubw'amahirwe perhatian banget. umwe muri bo rwose agira keya, yita ku bantu. Ari kwandika hakuno. Tuntu twose tubaye rwose. Yitwa Jordan. Ko Iteka aramfasha, aranshyigikira. dan membuat hati Tuntu twose tubaye afite hano rwose agenda aza kwandikamo. adanya aku suka sama dia. Nisi iki cyaba ari ikimenyetso cy'uko natangiye, cyangwa nuko tangiye gutekereza ko ashobora kuba akunda umusore. Rebe. Apa? Nta kibazo ndagusukira. Umukobwa afite discipline ku buryo yumva ko ibintu yanabyikorera. N'ubundi ntawe wabimukoreragaho yabaga. Mwaramutse mwese. Mwaramutse. Karaseka n'akana keza. Kelly, Ko Ferry kabasekera papa. sekolah bisa saya bicara Ferry, mbere yo kujya ku ishuri se twavugana by'akanya gato. Yes. Ikibazo ki? Ih, Mu by'ukuri nggak ada sesuatu yang serius. nta birenze nyine, ntago ari ibintu bya danger. Kamu nggak usah kerja lagi di tempat itu. Ese wahagarika gukora hamwe wakoraga? Kalau kamu setuju, Umuseriveri nanti saya bicara sama manajer kamu. uramutse ubyemeye naza kuvugana na manager wawe. Tapi saya rasa kamu perlu fokus sama sekolah kamu. Ikindi nta kindi usibye ko ngene ko ugenda wite ku masomo yawe, nta kindi kintu kikurangaza. Itu ketat lo pelajaran. Kubera ko nyine Bodi Darumanu wiga, Supaya beasiswa kamu tuh nggak sia-sia. arashaka rwose scholarship ye ntizapfa ubusa. Buruse yabonye. Saya janji kalau
mengganggu fokus saya akan resign, Pak. Ndagusezeranya ko rwose nimbona bibangamira ukwita ku masomo kwanjye nzava ku kazi nta kibazo. Tapi untuk sementara ini Ariko none ahangaha sebenarnya masih pengen kerja di sana. rwose ndaza gukomeza nkore Bekerja di sana. kubera ko gukora ntacyo bintwaye bimpa amahoro. Ndati sawa. Tapi jangan biarin anak-anak bandel saya ini Ko ntuze gutuma abana banjye bari aho ngaho badafite uburere bameze ukuntu batumuta focus. Ngukeneye focus. Hari umugabo ujya ubwira undi ngukeneye focus. Focus iri ukwita ku byo urimo. Saya juga sekolah kok. Wanga ikintu cya mbere rwose yitayeho ni ishuri, nukuba rwose yakwiga neza. Urebe nako nagabanye neza n'abasaza be hano. Usibye wenda umwe ugerageza kumwitaho. Raga, kamu kan Raga ntago turi busangirire hamwe. Raga afata umugata acaho. Urebe ni akana gato keja cyane kagakobwa. Tugaruke ku ishuri. Ku ishuri Kok bisa sih lu gak ngadu ke papa? kubera iki mu gitondo utatureze kuri papa? Papa yigeze kumubaza ati mumeranye neza, bagutwara neza, bagufata neza? Yanga kubabwira. Papa. Iki ariko reason. impamvu iyo ari yo yose utatureze Thank you. turagushimira. Kenapa? Na vilo Aja nggak ngadu ke papa hakuno uyu nguyu yarikiye papuro afite inyuma mu ntoki ze. kita. Ya kan? Kebaca kali. Serah lo deh. Arikomereza. Apaan sih lo? Igipapuro bakimwomekaho agira ngo ni ukumukoraho bisanzwe. Disipurine nkeya gusa. Nubwo atigeze abarega ntago banyuzwe. Yahatambuka abantu bose bamurebuzwa. Ntabwo azi ko hari icyo bamwometseho. Bamwometse mu mugongo iki gipapuro. Rebe akomeza imbere abona abantu bose bagenda bamuhanga amaso. Ntabwo azi ngo ni ibiki. Ariko se abantu bose ko mbona abari kushaka kunkoraho bimeze bite? Rebe ntayi yarebye igipapuro arakibona. Sorry. Buretse gato. Rebe uyaza hakuno agenda agiye kureba bamwometse igipapuro agongana n'abari hano. Buru-buru makan. Mumbabarire nandi kwihuta. Niyo mpamvu ntarebaga aho ngiye. Mumbabarire. Gusaba imbabazi gusasa taramukubita. Buretse gato. Raga aza gutabara ni mushiki wabo. Nubwo batamukunda ntago batuma abandi baza kumumenyera. Bamukubita uko biboneye. Kalau berani, pukul gue aja sih. Nimbura umugabo ngaho nkubita. Rebe. Lu Wowe gak usah ikut campur. ntago wakabaye byivangamo. Araseka. Kenapa? Kubera iki se? Takut. Ufite ubwoba? Undi araseka nawe. Takut. Ubwoba? Takut. Ubwoba? Sama lo. Nkutinya se nkutinya wowe? Ntinya wowe? Namanya apa? Nimba nta bwoba ufite se nimba utatinye. Urabikora iki? Namanya gue gak mau berurusan sama orang-orang gak penting. Ibyo ni bivuze ko nashaka kudiringa n'abantu badafite agaciro. Ajar lu ya. Udah stop. Buretse. Kenapa malah jadi pada ribut kayak gini? Kubera iki mu Rwanda? Sorry ya, gue gak main dorong-dorongan kayak bocah. Babarenge ntago jya nsunikana ngurana nk'abana. Turaza kubireba. Je ntago nyina kirisese harya niwo mukina abana baba basunikana bakururana bintu nk'ibyo. Urebe aragasekera. Lo kalau jalan lihat-lihat tuh mata dipakai. Nubwo bamutabaye ariko ntago bamukunze. Ariko nare ntago mwaba shenzi mwe. Arikomereza. Padahal udah gue kasih tau. Urebe
Kasihan yang nomor. Sasa tugaruke hakuno. Aba bagenda bahura nabo bigeze kugirana ibibazo. Sasa mwebwe. We, urusan kita belum selesai. ntago twigeze turangizanya. Ahubwo se wabaje ukarangiza kunywa ibyo uri kunywa. Gimana? Urabyumva ute? Kalau lu aja minum. Abaye rimwe mu binywa, mu binywe abibasukaho. Dora kamenyero. Kamenyero kuba tamenyerwa. Urebe? Uyarangije. Bogisi. Ramukoma. Sini maju. Tayari. Ntambara iratangira. Apa ini? Bini biki? Vayo umwarimu umuyobozi. Asa apa? Ibi ngibi je. Karate. Turi kwitoza karate. Olahraga nanti. Kwitoza karate. Sibyo ra? Turi kwitoza. Ayo, keluar. Mva. Tan kita belum kelar. Ntabwo turarangizanya. Turarangizanya. Babeshya umuyobozi ngo bari kwitoza karate kandi bari kurwana. Urebe. Byatinze bano bawameniyeho ibyo kunywa. Kamu ada tisu nggak? Sorry Naf, nggak ada. Waba ufite ahangaha papier hygienique cyangwa se n'ibindi nkabyo? Kalau besok gimana? Nggak usah. Aku perlu sekarang. Tapi thank you ya. Hari uwayimuzaniye hakuno. Perlu kan? Urayikeneye serviette. Iya. Ya cyane. Urakoze. Urebe. Aramureba muhaye umusware. Arajebeka ni na viro. Arajebeka. Umukobwa mwiza amuhaye akaro ko kwihanaguza. Ewe. Yaje kwihanagura hakuno. Tugaruka hakuno kuri Helga. Helga nawe yatose wamenye ibyo kunywa. Bamuha agasuime. Perlu nggak? Uragakeneye? Ariko mana. Uragakeneye sibyo? Yego ndagakeneye. Urakoze. Lo kenapa sih sama Naviro? Mwese wowe na Naviro mufite ikihe kibazo? Mwese mwatose. Ni umukobwa mwiza kandi bose baramukunda. Saking kompaknya gitu. Ikiri ikimenyetso kigaragaza ko turi umwe nyine. Dushyira hamwe baratuzi. Urebe. Ararara. Uyu mwana aranahumura. Urebe. Uyu mwana aranahumura pe. Arahumura. Ciao. Kira niyo bita papier hygienique. Umuswari ni iki kiriya. Kita langsung aja ya. Buka buku kalian halaman 100. Sasa kuno mwarimu nta bintu byo gutinda mufungure ibitabo byanyu kuri page 120. Mu ishuri. Uyu ngo yatangira gufata video. Uyu ko yicaye yumva nta gatuje. Ko yicaye. Ariko rebe hagurutse hari ibyo bamuteze yicariye. Ya Feli, kenapa? Ferry, ni biki? Rebe. Ferry hari ibyo yicayemo. Rowe aramuseka. Shuri ryose riramuseka. Yicaye mu marange bamuteza amarange. Ndina kukuvidewa. Kuvidewa umuntu no kumufata video. Ikinyarwanda. Uri kumvidewa. Aramuvidewa. Ferry kangujyane. Ufashe. Uyarangije. Ni Jordan we nta mutima mubi. Afata umupira we w'imbeho awukenyeza umukobwa. Nyakubahwa. Ya izin antar Feli ke toilet. Ese Ferry namujyana mu bwiherero. Rebe. Kayaknya gue nggak pernah ngeliat Jordan sampai segitunya deh sama cewek. Abangaba baje batangaye nago bigeze babona Jordan yitwara gutya ku mukobwa wari we wese. Sama dia. Ubundi Jordan ni umuntu buri mu isi wenyine bisa naho apfukiranya ahantu. Atau
cyangwa shaho ahari wa kandi ubwo wasanga Baik aja. Jordan ni uko ari umwana mwiza. Sasa hakuno duwayavayo ni hema. Mau bareng nggak pulang ya? Kebetulan gue dijemput hari ini. Gak usah repot-repot ya. Rwose ni ko uyu munsi mfite akazi ngomba kujyamo. Ntabwo batahana yagira ngo batahane. Hati-hati ya, Vel. Bye. Ciao, wigengesere. Dadah. Ebe, Raga mana sih? Raga ari hehe? Bakomeje kunyuzura umwana w'umukobwa ngo bamushaka iwabo. Enak aja main ngambil. Ni gute utinyuka gufata ibyanjye? Kubera iki se nabifata? Mana emang? Udah ando. Wabikuye he? Ngapain pakai tisu gue? Ese ko ufite agasume waba ari gukoresha? Ko iki ukoresha ahangahe ibyanjye? Kan buat pakai. Kenapa? Ko iki udakoresha agasume kawe? Suka. Kubera ko katurutse ku mukobwa nkunda. Oh. Umukobwa akunda niwe akamuhaye. Sasa umukobwa bakunda ni umukobwa umwe. Ni nawe wahereje umwe wamuheje ibyo kwihanagura arangiye asubira inyuma agendera guhereza no guhereza mukuru ibyo kwihanagura. Lo bisa juga peduli sama cewek. Umwe yamuhaye agasume undi amuhereza serviette. Games doang. Ntabwo yarazi ko yakunda ko akazi kakunda ibintu byo kwikinira game. Jangan dibuang-buang dong. Undi rero nawe yanze kwihanaguza serviette bamuhaye. Undi nawe agasume ntabwo yakwihanaguza. Kavuye ku mukunzi. Oh. Benar. Ni ukuri se? Akhirnya ada juga cewek yang bisa lu suka. Nyuma na nyuma habonetse umukobwa wakunda. Urebe. Yang ini beda. Sebenarnya udah lama juga gue perhatiin dia. Hano biratandukanye kandi ngiye maze igihe rwose mwitaho cyane mureba. Juga gue perhatiin nih cewek. Nanjye hashigiye rwose mureba mucunga. Kayaknya seru nih. Kalau kita bisa naho bisekeje. Anjara. Gusa twagiye kuri double date ko mama kupura birashobora gusohokana. cewek barengan. Kandi bigaragara gake rwose ko wakunze umukobwa twese tugakundira mu gihe kimwe. Bentar lagi gue jadian sama nih cewek. Gue juga. Bose bakunze icyo batazi nuko umukobwa bakunze ni umukobwa umwe. Feli. Iya, siapa lagi? Udahlah. Kan kita nggak perlu ketemu dia sampai malam ini. Dia kan hari ini lagi kerja. Feli yagiye ku kazi. Ide. Mva mfite igitekerezo. Baracyafite ibitekerezo. Ibitekerezo byo kugira ngo umukobwa bamugirire nabi biracyisukiranya. Barashaka kumunyuzura kugeza igihe umunsi we azafata umwanzuro akavuga ati inzu nyivuyemo ndagiye. Baramwadopse ni basaza babo cyangwa se be. Ni basaza b'umukobwa ariko ntago bamushaka. Rebe. Sasa baje muri ya restaurant umukobwa akoramo yarahaguruka aramugonga bishaka. Astaga, sini. Oh mana yanjye. Abishaka. Lihat dong. Halo? Bahita baza bamutega ikofi munsi y'iparato. Minta maaf dong. Nagusaba imbabazi. Gimana sih udah jalannya sembarangan? Saba imbabazi ku kuntu ugenda utareba. Saya minta maaf. Rwose mutubabarire nyakubahwa. Minta maaf. Marie Antoinette saba imbabazi. Saba imbabazi se. Baje kumwiyenzaho nakaro mu kazi. Maaf. Tapi kan lo yang... Mbabare ariko we. Kenal ya? Nggak usah sok kenal, sok deket. Ntabwo tuziranye. Ukugira ngo turi inshuti. Mana sih, Bu? Kayawan Ibu, SKSD banget. Iya. Maaf ya, Mas. Ya nyakubahwa rwose. Baje kwiyenza. Loh, kok nggak ada? Aranje arisaka. Dompet saya hilang. Ikofi yanjye. Kamu ya? Ikofi yanjye. Ambil dompet saya ya? Wowe ufite ikofi yanjye sibyo? Dompet saya ada. Wowe twaye ikofi yanjye. Koko mbere yuko nzana ikofi yanjye nari nyifite. Coba tenang. Nyakubahwa gerageza gutuza. Mungkin jatuh Gerageza kureba witonze. atau di mana? Wenda ikofi yawe ishobora kuba iri ku meza cyangwa shaka vuba ikofi y'abandi. Uyagenda. Ikofi yari abizi ko bagenzi be bashyize munsi y'iparato arayishota. Ibi byose nibyo bapanze. Udah ambil dompet saya. Wewe warotwaye ikofi yanjye. Kubera iki ikofi yanjye yari iri hariya? Maaf, Mas. Rwose nyakubahwa mutubabarire. Reka nirengera ingaruka. Urebe. Mau jawab sih ya? Nimba ushaka kubyirengera. Kan juga. Byaba byiza umwirukanye. Yang bolong kayak gini. Kalau saya lagi nggak mau ngecek dompet saya, mungkin Kubera ko iyo nza kuba ngiye ntarebye ikofi yanjye ko nyifite. Nikeneye gukora. Please banget, Bu.
mabuja Dompet itu kok, Bu. ntabwo nigeze ngera ntwara ikofi ye ahubwo nyine yabifashe nabi. Saya nggak salah, Bu. Dia ini emang... Umva ndakwirukanye. Jangan pernah nunjuk customer ya. Ntuzigere na rimwe utunga urutoki umukiriya ni umwami. Mau kenapa ada di nampan yang kamu bawa? None nimba atari we ko iki kofi yari iri munsi y'iparato yawe? Hah? Parato waruzanye. Bisobanure se. Marie Antoinette mabuja ntabwo azi ko bano basore baziranye ndetse ibyo bakora byose babikora kugira ngo bamunyuzure. Dompet saya tadi gitu, Bu. Dompet saya di kantong kok, mana mungkin bisa tiba-tiba Bisa nawe yayifasha akayitwara cyagiye akingonga bwa mbere. jatuh kan? Kalau ibu nggak percaya, silakan boleh dicek. Nimba ariko nanone mutabyizeye mwareba kuri CCTV kamera simuzigira se. Minta tolong untuk tidak diperpanjang. Nyakubahwa nta mpamvu rwose yo kugira ngo dukomeze biteze ibibazo. Tahu udah ketahuan juga. Kuko yamaze gufatwa umunyabyaha. Saya jadi nggak mood makan nih di sini. Je nta nubwo ndira hano. Twigendere. Ubundi icyo bari baje gukora baragikoze. Bari baje kwirukanisha umukobwa none barabikoze. Yarababaye. Baba Caritas. Mabuja nagazi ko bataha mu rugo rumwe ndetse ibyo babikorera urwango bamwanga. Rebe. Baramwanga bamuhora ubusa. Itu baru teasernya aja. Shaya yatashye ababaye. Hal seperti tadi kejadian. Niba udashaka ibintu bimeze gutya nk'ibyabaye uyu munsi byongera kuba. Lagi, malam ini juga lo bilang sama papa kalau lo Iri joro uze kubwira data ko wanze ubusabe bwe bwo kukwadopta. Jahat ya kalian. Muri abagome. Jadi ini tuh penting banget tau gak sih buat gue? Kano kazi kari gafite agaciro kuri njye. seperti yang papa bilang. Lo udah diterima di sekolah Nkuko data yabivuze. Budi Dharma. Wahawe ishuri wemerwa kwigwa muri Budi Dharma. Fokus sekolah aja dulu. Rero ita ku masomo yawe bari yushyira imbere. Tuh nggak tahu gimana susahnya gue untuk dapetin kerjaan ini, untuk bertahan di kerjaan ini. Orang-orang Ntago mwebwe muzi uburyo kubona akazi bigora. kayak kalian Ndetse abantu nkamwe itu nggak tahu susahnya cari duit untuk nta nubwo muzi uburyo bigora kugira ngo umuntu abone amafaranga amutunga. Ibyo ntabyo muzi, mwavutse musanga so yarakoze muri mu mafaranga ye, muri kuyatunyuzuriramo. Ntago muzi ukuntu kubona amafaranga kugira ngo umuntu abeho bigora. Rebe umukobwa yatashye bamwirukanye. Genda mu nzira arababaye ari gutaha n'amaguru. anggap Injira ferry. Okay. Oya nta mpamvu Jordan we urakoze. Jordan we ntari birye. Umukobwa yanga kujya mu modoka. Undi arabona hano hana ari kuba batamushaka, injira mu modoka. Yaje kugahatiriza kari kabyanze. Nyam. Safety first. Naviro cerita ke gua. Naviro yambwiye. Dia sampai Viglo dipecat. Rwose wihangane kuba wirukanywe. Banatumye wirukanwa. Dan untungnya gua nggak jauh dari cafe lo. Aramushakisha ikiza nuko atarari kure. Gua mau bayar semua kesalahan saudara-saudara gua. Jangan pernah bertanya. Agira ibyo amugurira mu rwego kugira ngo akosore Jelas amakosa y'abavandimwe be. apalah Shaka gukosora amakosa y'iki y'abavandimwe be. Muzana hakuno muri shop. Abantu bacuruza imyenda bose baje deo nago bafite. Nago bazanwa kwamamariza. Ngubu mbamise nkuvuga abantu bakajya baza. None uri jedeo. None zubwo tubigenze gute? Ngo jedeo ni umuntu wese utaza ahantu ibintu bigeze. Jedeo ni umuntu utazi ibintu bigezweho. Muri ba jedeo rero. Anggap sebagai pengganti rok lo yang kena cat. Agahita imyenda yose ashaka
ndetse ubitekereze nk'aho tugiye guhindura ibyo ugiye guhitamo biraza gusimbura ijipo yawe bangirishije amarangi. Ini nggak seberapa dibanding baju-baju ariko nanone igiciro cy'iyi jipo yang ada di sini. ahantu rwose agaciro kawo gahuriye n'imyenda ntago wakagereranya n'imyenda irimo hano. Itu anggap sebagai perayaan lu keluar dari sawa, noneho bifate nk'aho turi guserebura ko wavuye mu kazi. resign party. wigeze wumva icyo bita resign party? ahubwo umuntu ashobora kuba yagiye nko muri pansiyo nyine ahagaritse akazi cyangwa se akazi karangiye bagakora ikirori. wowe hitamo imyenda ushaka bifate nk'aho turi kuyisimbuza ijipo yawe bangije. Cuma gak bawa banyak baju kan? Pasti itu karena lu berpikir kalau ikindi kandi waje utazanye imyenda myinshi lu gak akan kubera ko wenda watekerezaga ko mu rugo utazamara igihe kirekire. Segitu aja. oya ahubwo nuko nta niyo ngira njye ngira imyenda mike buriya. umusore yazi ngo yazanye imyenda mike kubera ko yarazi ko atazamara igihe, ariko umukobwa burya nta niyo agira. yamurebye aramureba, umukobwa arajebeka agonga maneke y'abandi. maaf ya mbak, saya terlalu excited. inshuti yanjye arishimye cyane niyo mpamvu abagongeye maneke. umukobwa kubona umusore umwitaho arajebeka. Gue cobain bajunya dulu ya. njye kwigera imyenda ngerageze ndebe. jebeka ararara naka ndagafata si muri abakire se. Yeah. byatinze amasaha y'umugoroba baratashye. Jordan rwose aba yagiye mu modoka ye. umwana hano bafite imodoka mu myaka 15 17. Fite imodoka wowe nuranicara ari imbere umushoferi yicara. Ngo nta kibazo mbasengera buriya namwe muzazicaramo kandi zanyu mwiguriye mutaguriwe na ba papa wanyu. papa we nagugurira imodoka uzayange urumva uti ngiye ngomba kuzakora nkayigurira. Ego mana we rebe uyu ari mu cyumba cye. wasohokanye na Ferry? Iya. Yego. Gue pengen ngatain lo gak usah deket-deket lagi sama Feli. Gua rasa sasa rero abang gua gak mesti ikutin ada ntekereza ko rwose uyu muvandimwe wanjye, kata lo. ariko ntabwo nkwiriye gukurikiza ibyo uvuze. Efeknya kena kita semua. ariko ibyo uri gukora twese biri kutugiraho ingaruka. Gue, Navio, Helga. yewe na Viro na Helga Usaha turarambiwe. ini. Dan yang lu lakuin efeknya kena ke Feli. Lu gak kasihan sama dia? namwe ibyo muri gukora biri kwangiriza Ferry. Juga. Udah tenang guys. Kenapa malah jadi ribut sih gara-gara itu cewek? Dia itu ya. kubera iki uteza ibibazo kuri uyu mukobwa? Di sini. Pura-pura baik sama papa supaya ngambil hati papa. ni umuntu wo hanze winjiye mu nzu yacu uri kwigira mwiza kuri data kugira ngo atsindire umutima we. Setelah itu apa? yageze hano yumva bari kumuvuga. Manfaatin kita. nyuma yaho namara gutsindira umutima wa data sanga dufatirane. Mau lo dimanfaatin? ese ushaka gukoreshwa? ushaka bakugira igikoresho? umukobwa kugira ingaruzwa iki n'iki byose? yaza hakuno arababaye yumvise bamusebya kubita ikigoryi. uransebya? Kalau kalian emang gak suka sama gue, nimba koko utankunda gue keluar. cyangwa se mutankunda nkamwe nk'abavandimwe, ndaza kuva muri iyi nzu ndagenda pe. ibyo ntibibatera ikibazo. gusa akubise nde Raga, funga mutwe mukuru, umwiyemezi mukuru. biragenda bite? biraherera he? ese uru rushyi rurabyara ibiki? kubita umwiyemezi mukuru, umuntu wiyumva wumva ko atasuzugurwa. biragenda bite? biraherera he? ese Ferry biramugwa amahoro? Imana ibamugisha cyane. ndabakunda, ndabashimiye.